welcome everyone to the Justice Committee's public hearings on the principles of the Treaty of Waitangi Bill. Ko James Meager tērā, kei te mura o te ahi i tēnei wiki. I'd like to extend the committee's appreciation for you being An apology to my colleagues. and appreciate your time. Nā runga i te mani ore haere mo te pire mā tāpono o te tiriti o Waitangi. We are Don't going to apologise to me. You've got no right to speak for me either. No, you do not. That won't be the only thing you apologise Don't for. apologise to me. Apologise for this. You don't have Okay, right to thank me. you. He oi, ko tāna tūranga hou, hei minita, e o hiti ana i te marea. Karau mohi o mena kakaha ihu one ki ngā moka katoa o te Waipaunamu, he mahi anō tērā. Ka mutu ko mātou, ko te tangata mau nei te tūru Tai Tonga, ko ia te mea ka me ihu one ki ngā moka katoa o te Waipaunamu, tai atu ki Rekoru. Ko Meager te mema pāremata mō rangitata. He oi, ko ia hoki te minita tuatahi mo te Waipaunamu. Ko tētahi arunga mā tēnei uri o Ngāi Tahu, ko te tūpato i aia e whakatere ana i tōna ake waka. Obviously, South Island iwi are a powerhouse, and I've got to be a little bit cautious because I'm inherently conflicted because some of my cousins have a good role in that, and I'm now the Minister for the South Island, so I've got to represent all iwi and all runanga around there. Iwi and runanga are going to play a huge part in this. I, James Meager, solemnly, sincerely and truly declare and affirm that I will be faithful and bear true allegiance to His Majesty King Charles III, his heirs and successors according to law. E rongo nui ake a Meager i te wā i tuku tana kauhau i te tihima o te tau 2023. Perhaps to some I am a walking contradiction. You know, part Māori boy raised in a state house by a single parent on the benefit. Now a proud National Party MP in a deeply rural farming electorate in the middle of the South Island. But there is no contradiction there. Ko te mea nui, kia tūhono ki tōna ake iwi, kia eke ki ngā angitūtanga. I've got some existing connections to lean on. Justin Tepper is a relation of mine, and as the head of Ngāi Tahu, I'll be calling on him pretty quickly so that he can point me in the right direction as well. Kia whai wāhi ia ki ngā rūnanga, ki ngā marae, ki ngā iwi o te tauihu anō hoki, kia mārama pai ia ki te horopaki ki ngā ahuatanga e haipu mai ana kia tātou. Wai hoki, ko ngā tūtohinga o tana kāwanatanga tonu kei te aupehia tātou. Nō reira, e hehi anau kia kitea ka pehia tana takahi i tēnei rāina. Treaties are the things that bind sovereign nations. He oi, e aro ana tētahi mata i a Meager. Ka uaua mōna hoki, tika tonu me uaua. Engari, mō taua ahuatanga i puta, ai, koe ia te pēhea, hara mai koe ki te pai o te whakawhiti kōrero, i runga i tētai kaupapa, nui te hea, nui te whakahira. Congratulations, mate. That's very proud of you. Me ngā pēhitanga o te wā, hei mema pāremata. He kupu karawhiu kei te haere, me mai a koe. Shakayla Andrews-Alapaki, Tahu News.